madume ka gae ke ya go amogela go leitlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Bošegong bja lekgono re lebelela dipoelo tša marematlou, tlhagišo ya tšona dipampiring, kgatelelo ya monagano le letšhogo go barutwana. Good evening. In tonight's show, we put our focus on NCS results and publication of them, the depression and anxiety that comes with them. Ke boledišana le setsebi Professor Diale e fela go thoma lenaneo re boledišana le Advocate Lebogang Strom go tšwa Information Regulator ga mmogo le Itumeleng Sekole a emela mokgatlo wa barutwana wa COSAS. Advocate ke go amogele go leitlo la setšhaba na e ka ba maikutlo a lena ke a fe morago ga gore kgoro ya tsheko ya tlhole kudu ka ge matsapa a lena a gore dipoelo di sekebe tša tlhagišo dipampiring a foloditšwe? Madume Raymond le the viewers ba leitlo la setšhaba. Se se tsagetseng ke gore ka di last year re rile our own initiative assessment go Department of Basic Education, and ra kra ile gore go na le molao wa POPIA Act, especially section 11 aba comply le yone ka mokgwa o ba publishang dipholo tsa matric. Secondly, ra ba bolela gore go nidega le consent. The learner tse ding di under 18, tse ding di above 18. So the learner tse ding under 18, re kopa consent ya batswadi or a guardian ya moithuti o. And then learner obviously only above 18, o tla fa consent eo. And ba ire gape le system e leng gore baithuti ba batlang gore tsa bona di publishwe ba consent, and ba ba sa batleng ga ba batle. So re ba bolela gore re issue what we call an enforcement notice. And it's ba comply ka yona ka di 19 tsa December. So ka di 19 tsa December ba se comply, ba se re ba file 31 days. E be re bona gore the best option ke gore issue infringement notice ya 5 million and a record on an urgent basis. Yeah. So ha re fitla khoto ngwaga o khoto ga ya utlwela di merits tsa case. It dismissed the matter only on urgency. Gore matter o the normal court role. But we still standing by saying this publication of the matric result is in contravention with POPIA Act. Jwale ka ge le gore re se re bone gore kgoro ya tlotse ka be le gore magato a tloa jang go tswela pele tlo bafe? A kere go tshora gore Department of Basic Education tshentse ya appeal our enforcement notice, and then they are out of time. So gore tshentse ba appeal ba apply for condonation, then every matter we are to an open court. Ha ba sa real gore ka di 19 tsa March the say fine rena 5 million stands. Ke bitse le wena Itumeleng bjale ka ge e le gore le emela barutwana e ka ba lebaka la go dira boipiletšo bja gore dipoelo di ska tlhagišwa dipampiring e ka ba e le gore ke eng se e le goreng e le se bone ebile le amogela bjang sephetho sa gore dipoelo di tlo tlhagišwa dipampiring? While we acknowledge the court of decision, we'd like to express our disappointment and concern that the rights and well-being of learners may not have been adequately considered, and the publication of matric results can have unintended consequences, including emotional distress, stigma, and potential harm to learners who do not perform well. Na e ka ba bjale ka barutwana ke matsapa a fe a le tlo lekang go a tšea go thušana le botlhe ba ile goreng ba thekga lesolo la gore dipoelo di se ka tlhagišwa dipampiring? We'll continue to engage with the Department of Basic Education and other stakeholders to explore more compassionate and learner-centered approaches to releasing matric results. E re ke boele go wena Advocate re lebelele gore go tlogeng fa e ka ba e le gore Information Regulator e tlo tšwa lesolo la go leka go rutana le setšhaba ka ge melao ya go swana le yona POPIA Act e le goreng e tšwela pele e tla gomme e tlo bolela le melao ye mengwe e le goreng e gona ka nageng e ka ba e le gore Information Regulator e tlo tšwa lesolo la go leka go thušana le setšhaba le ona mmušo go make sure gore melao ye a e taboge? Ke nnete re na le se re se bitsang dikopano re ya mo di provinces tsotlhe tse 9 and educate our citizens, but ne re thoma ko metse magaeng. But now ra bona gore re na le challenge ya di government departments, and go monate Information Regulator ile government department
e be e lwanela another government department like Department of Basic Education. So, and Minister of Basic Education tried to reach to us ka di 28 December. We had a meeting le ena le team ya gagwe ba re bolelela request ya gagwe gore nako gore this day di publishiwe and then next day ba tla re ba comply go ka se kgonege because enforcement notice ya rena e re skela publisher this year and le ena wa try gone ya no minister gore a be in communication le rona. So I think go important gore re educate batho ba rona ka molao wa POPIA Act. gomme re lebelele gape le gore go tlogeng fa ka ge e le gore dipoelo di tlo ba di lokollwa ebile di tlhagišwa dipampiring e ka be le gore na ditlamorago e ka ba ile tše di feng? Gone yaanong maabane it is alleged gore di tse di lekilwe ebile di result tseo mo websiteng e nngwe baithuti ba bantse ba di kry-ile dipholo tsa bona without go reka di-newspaper. So ke mathata ga re itse question ke gore ana DBE tshentse bue yona gore ana leaky is it a data breach, a security breach or go etsagalang a re itse or ke another third party but go na le baithuti ba hariwa yana sentse ba kry-ile di-result tsa bona. Gomme lena Itumeleng ge le kopantšha le barutwana se le gore ba lla ka sona kudu ge go lebeletswe yona tlhagišo ya dipoelo dipampiring ke ka be e le gore ke se se segologolo se le gore ba lla kudu ka sona? There is no longer privacy in the examination results because now everyone can re-access the results because they are already student portals of it, they are already exposing the results. One can access a LMS results if they do want to know them. Ke a go leboga advocate le wena Itumeleng ke laelana le yena advocate ko go leboga go nako e le gore mo re file yona mo ka gae se shute re bua re tswela pele morago ya mabenkeleng. Ke a go leboga ge o sana le rena re tswela pele re lebelela dipoelo tša mphato wa marematlou tšeo di lokolotše go le kgono mme di tlo fitlhelela barutwana nakong e sa fetšego pelo. Ke sana le yena Itumeleng go tšwa go COSAS ebile ke amogela Prof Diale. Prof, ke a go amogela go leihlo la setšhaba na e ka ba tlhagišo ya dipoelo dipampiring e tlhotlheletša barutwana goba ke seo se ba tlholelago kgatelelo? Ke a leboga go nkamogela bo Draymond. Go ntshwa ga di-results tsa matric pampiring go na le melemo fela gape go na le di-disadvantage. Ke ba ke nyaka go bolela thata ka mathata a bang gona ka go ntsha dipampiring di-results dipampiring. Mathata a pele ke mathata a boemo ba kelello. Matric ka bo yona ke period e leng gore e stressful thata a bo Draymond. Bjale as bana ba eme nako go emela di-results problem ya gore di ntshiwe ko pampiring di thoma go creator se re se bitsang ka leleme la tlhapi psychological pressure mo baneng gobane go thoma go ba le competition ya go lebelela gore mang o dirile bjang and maemong ao bana ba thola maikutlo a bona kgatelelo gagolo re ba di dilo tse tshwanang le anxiety le depression re bone mo mengwageng e fetileng gore nako nngwe bana ba etematsa ebile ba ba ipolaya because of issue ya di-results le gore di ntšhitswe pampiring and others bana ba bang ga ba ipona and they were not ready gore ba bonwe ke public. So from maemong ao ke na le go utlwisa gore di gatelela bana thata. So se re ka se bolela ga bjale ke gore e tloga e le nnete gore tlhagišo ya dipoelo dipampiring e nama e bea maphelo kudu-kudu a tša monagano a barutwana ka tlase ga kgatelelo e kgolo? Ke nnete eo abuti. Ke bue ke go wena go Itumeleng ka be le gore maiteko a lena kgatlhanong le go tlhagišwa ga dipoelo tša dipampiri kudu-kudu re lebeletše yona kgatelelo ya monagano e ka ba seemo se ba bjang go barutwana nakong ye ya ge dipoelo di tlhagišwa kudu-kudu gona dipampiring? Sebakeng se barutwana ba ba le letšhogo le le ntši kudu
ba feleletsa e le gore ba ba le suicidal thoughts after receiving the results. So when they receive the results tsa bona through the publishing of the results through newspapers, it might increase the chances of us having more cases studies suicide. E ka ba e le gore le šomišana bjang le mafapa ao a e le goreng a ka thuša barutwana ba e le goreng ba ka ba tlhoka thušo? Ka lekwa ka botse. Ke re e ka ba e le gore le šomišana bjang le mafapa a mangwe a e le goreng a ka thuša barutwana nakong tše e le goreng barutwana ba ka ba tlhoka thušo? Re dira bonnete ba gore re ba le bao ba ka re thušang ka seemo sa monagano wa baithuti on standby, so that e re humana dikgolo tša baithuti ba ba tshwenyegileng, immediately we refer them to them so that we minimize chances of them being depressed and having stigmas and so. Prof, ke boele go wena e ka ba e le gore matsapa a go fediša mokgwa wa go phatlalatša dipoelo dipampiring jale ka go bontšhitše gore go na le tše di botse ebile go na le tše dimpe, e ka ba e le gore matsapa a e tlogele a bohlokwa ka go fihla kae go netefatša gore gongwe re tlo bona go sasa go sa phatlalatšwa dipampiring dipoelo tša barutwana? Ke nagana gore Abuti Raymond, if re lebelela the whole story sa di-results, a discussion, it's been a long discussion or political discussion between the parties, between education systems and between different stakeholders co-educationing. So I believe the positive part, yeah, for the publicized, it is a potential transparency and it allow public accountability, more education system. Fela ha ke dumellane le go publishwe, even if go sa publishwe mabitso, but the fact that go publishwa the number, you know, your student exam number, your student, ha ke dumellane, we can have better ways of really taking out the results to the public in terms of the trends, gore re berekile pila kae, re wele kae, what can be done better, the analysis of the results, that being made transparent can go a long way in helping us. And we know that also it is important to recognize Banaba performing good, which is basically also another thing that then if I'm not performing good and I'm not in the papers, yeah. But recognition ya Banaba performing good, it is important, especially for those disadvantaged backgrounds and yet have the resilience to do good. Ke tloga ko leboga Prof, ke tumele go wena itumeleng molaetša wa gago go barutwana ka kakaretšo go go sa emetšwe dipoelo nakong tše e le gore ba bangwe ba tšhogile bangwe ba ka tlase kgatelelo e kgolo? Urge all learners gore ba remain calm, seek support if needed, and also ba gopole gore their work and value extend far beyond their academic results, and to tswela pele go lwela ditokelo tša bona and to ensure that their voices are heard. Prof Diale ke a go leboga nako e tšereng o re file yona letšatši la lekgono le wena itumeleng go tšwa go COSAS ke a go leboga mmogi rona metse go se nene mme re tšwela pele gona mo go SABC 2 se gole. Go šitweng mphatong wa marematlou e tloga e le selo se thata ebile se se bonolo kudu go barutwana le batswadi. Gomme ke tšwela pele ke boledišana le yena Prof Diale mo re bolelago ka tšona dipoelo goba yona tlhagišo ya dipoelo. Prof, na e ka ba mo go paleleng mphatong wa marematlou gona mago a majwang barutwana kudu-kudu ka ge mphato wa marematlou e le gore o ba bulela menyako ya go kgona go a go latela dithuto tšeo ba di nyakang ge ba eya dithuto tša gedimo? Go ama barutwana ka tsela tse fapaneng Abuti Raymond. Sa pele as ke ne ke boletse pele ha re lebelela marematlou
ke stage se re tla reng ke exit stage sa basic education, and ra tseba gore meberekong, or what we call the world of work, matric is at least the basic that bana ba needang go enter whether higher education, further education, kapa the world of work. So e botlhokwa thata for us, for the economy, ebile le for dithuto in general. maele ke afe a le ka fang barutwana le bona batswadi ka nakong ye le goreng ba emetše dipoelo tša bona? I think maele ke kgopela go thoma ka batho ba critical batswadi. You know, re le batswadi a Raymond re na le a ke tsebo gore it's because it's historical or kapa bjang, empa re na le go kenya pressure e unnecessary ko baneng ba rona. So se botlhokwa ko go hopotsa batswadi gore matric ke stepping stone as a final destination ya ngwana. So if ngwana a sa irapila o na le opportunity ya go boa a improve, and ngwana ha sa krea senas expectile a re mo supporteng gore re bone gore mo thusa bjang to do better in future. But another important thing for both barutwana le batswadi ke gore post-matric education kapa what we higher education as a university fell. Ho na le ditsela tse ngata, ho na le different pathways tsa post-school, you know, including vocational training, e re tlhokang in our country at this stage. The skills shortage tsa rona at this stage, at a vocational and technical training, not at university level. So it's important for batswadi to understand that ngwana might not have got matric exemption ho kenya university, mara ngwana o pasitseng a ka kgona ho lebella other forms of post-school education in the pathways. So in terms of botlhokwa prioritize mental health and well-being ya bana during the results. Yeah. You know, le hore ba ba na le perspective ya hore they've worked hard. Yeah. So let's appreciate what they've got. Re sa lebeletše lona leemo la lephelo la monagano e ka be le gore ke eng tše e le goreng tše dingwe batswadi ba ka di lebelela ba di tlhokomela ka bana ge e le gore ngwana gongwe a se a šoma gabotse gomme ba ka swanela gore ba di lebelele gore ba kgone go mo thuša goba ba mo humanele thušo e sa le ka pele? Okay, sa pele se tshwanetseng ba se lebelele ko ngwana yo o na le active, and e etsagala ka bana ba bangata. I have seen last night ne ke le phone le ba bang ba bana, because sa pele ngwana o ntse le active a le happy go le monate le festive, all of a sudden o a withdrawer, ha sa take a part ko the activities, wa le avoid a ko ntlung, ha batle go bolela kore o zuma out of the day-to-day natural things tse leng gore o tlwaetse ho flowa ka tsone. Sa bobedi re thoma ho bona ngwana a behavior ha tla thoma ho ba depressed, either o sa ja abnormally kapo ha sa ja o sa lose interest ko dilong tse na di rata, ha sana nako ya batho, o avoid a different. So those situations are some of the things that we lebelle gore o ka re gona le bothata mo tshwanetse ke thome ke engage le ngwana o go mo thusa. Pele ke le dumella gore le ka sepela Prof, maele a lena go ba ke re molaetša wa lena go barutwana ba ile gore ba emetše dipoelo tša bona nakong ye sa fetšego pele? Molaetša wa ka go barutwana, go batswadi le ho society e felletse kore a re supporteng di initiatives tse leng hore di bridge di resources tse leng teng ko educationing, di gap tse leng teng, a re recognizing ebile re celebrate progress ya bana kaofela, not ya top 20 or whatever, ya ngwana kaofela o ileng o kgoneng gore a dule a ngwale matric from the first paper to the last paper, not just the top achievers. And are engaged constructively in dialogues and conversations le bana ba rona le education system, and re supporting this follow as communities. Prof, ke tloga go leboga go nako e re filego yona le tshedimošo re filego yona mathapameng a Lekgono. Ke ka fao re fitlhago mafelelong a lenanong la bošegong bja Lekgono. Bošego be le rena gape mošupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai mathapama gona mo go SABC 2. O ka re ngwalela go email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za.
goba wa re ngwalela go letlakala la Leihlo la Setšhaba go Facebook. Mananeo a Leihlo la Setšhaba a hwetšagala go YouTube. O kwa ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM, Motsweding FM le Lesedi FM ka mošupologo mesong. Go tšwa gona Raymond wa Mojapelo le sehlopha sa Leihlo la Setšhaba re lakaletša barutwana ka moka mahlatse le mahlogonolo a ebe boroko. Shalom.